Katba Hamadan Pulu Shillong, bat hakiwe di district jong jela dang songsit ke jing rakhi ya ke jing dap sanpos nempura jong ke jing yo la ke jong ke jela dan pat ki kenun ki belambi ban persya ya ke sarkar ya ke ni ke jing rakhi namar ke jing duko ban penbet ki bebun ki kendrum kendram ki bede ba ka yap ka em jong upat ba ke jela Hakani ke sengi, hakani ke nombak Shillong, kat baka jing rakhi ke Jubilee siar jong ke jing yo jela ke Mikalia, hakas nem kat kendai sepak nyupuar, kadang ya seberang. Kawai ni kisang balang, ya kabala tip muka New Trap National Youth Movement, HNYM, kalami isya surok rengkat gila mayong. Ban persya, ya kini ke jing rakhi, namar ke sarkar Meghalaya, hakini kisan pusnem, kam simlala ban penbet, ya ki babun, ki kendrum kendram, hakini ke jela, ki ban penmentoy, ya ki nong song senong. Hakani ke sengi, kat bakobai ke kendhun jong ke HNYM kadang mi na kathan maulai, ban ya lenti lengba ke puluh, ban wani simbenda syaga jingelang kabala penlong Hamadan Malki Shillong, Henry ondapoi hajan ke FCI maulai, ki bor Sinshar District, rengkat ki pulit, ki labat no yaki, bat kim simla syak ban ya nang ni sakmat. Kajing khang lenti ki bor Sinshar District, ya ki batmu ban let syaga jingelang Hamadan Malki, kam simla penduk mensim ki nong yalam jong ke HNYM. Henry na kaliang jongki kila penong bet ya ke jingelang watla ki duna bha ki pat ba ki bapoi sakani ke jingelang ha ke jingelang Hamadan Malki la penlong kum sibenta ban let a jing kersan ru yo MLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ubala sedang ya ke jing yaki nadu khandiat sengi menchwa da ka basong kelan mengor ha ka ni ke jaka miet bat sengi hadu sitayo lenter ban penbor ke sarkar halor kimat jing dawa ki jong u ki mat jing dawahi ki jong ba Adelbert Nongrum bat ka HNYM kumju ka UHM ki kenthop ya ka jing penbet thamai ya ka bah tungkam ban penbet yo put usam bak ya ka ja ba ka jela asam ban pentri kam ya ka inline permit ka jing dawa khasi state ban I register claim jing siu ya ki jaka jong ki nong song snong ha khaput bat ki be nama ban kershai ka jing phak jong ki nong sansan Kini kita berbicara kita ni, company saya, bagi ni kibriu, kimbro sikit klik, ya kibriu hingga kerap. Ukar sama nama arbaya lagi, kini kerja tengkho pur, apne ke Assam ke Meghalaya, kerja tengkho ke Garo Hills. Nama arbaya kerja tengkho ke Garo Hills, usia umat bangin sejak ni saya penat. Handai menem ngayo ya ketu kador ke bagian nasion hapo dalhi baru Amit Shah niba unia uimanta usama senda ya hanti kumne bat ubat Amit Shah karena ini korna sangma Shillong kia iso nantai tamar kran ni ola kene ke pergi ba ini Shillong kia tumba ong ba HSL ban kuai dari blai idai sisa bersyukur akan am nama arba udai national president ke MPP ini thoi pi kilute ya kita la Meghalaya kilute na ke brio nyo trap katang ni ke jing jo kita brio kini kimla aban sol mane kimla aban pembel kikale du yang pat mala kamet kibi hasro nama arba kibon par kita kinang bha kita ni kita sabah yo ho Namar bilang kita ke Sabang, nak kita kenal kira itu ban perniuspa yang itu kecamca lagi itu diberi kecamci. Nak kalian tahu, kongkasan, malah ini persya ini kan mereka ada. Kalau halor kibabon kali kimat, kapan nukam kimat kalau halor kerjing keluar top jom kesorgan India, har kesorgan Meghalaya, ya ka inalan permit, kapan ka ikhtiar. Kapan ada yang kita berkerja jam kipai ha kisri sahabat nak kawai par kerja sapok kerja kerja ni